ikaze ukurikiye C4 TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda murigizaho nanjye Fati James. Ni amakuru muzajya mugezwaho buri weekend ahanini azaba yaranze icyumweru cyose by'umwihariko hano mu mujyi wa Louisville, ariko tutibagiwe n'intara ya Kentucky ndetse n'igihugu muri rusange. Ingingo nkuru turaza kwibandaho muri aya makuru. Umujyi wa Louisville muri leta ya Kentucky, imwe mu zigize leta zunze ubumwe za Amerika, mwitabiriye igikorwa cyo gukingira muri rusange indwara ya COVID-19 iterwa n'agakoko ka coronavirus. Naho muri siporo n'imyidagaduro, irushanwa ngarukamwaka ry'amafarashi rihuza imbaga y'abanyamerika ribera muri Kentucky ryagarutse. Ubu noneho ni umwanya w'amakuru mu buryo burambuye. Ubuyobozi bw'umujyi wa Louisville muri leta ya Kentucky, imwe mu zigize leta zunze ubumwe za Amerika, mwitabiriye igikorwa cyo gukingira muri rusange indwara ya COVID-19 iterwa n'agakoko ka coronavirus. Ni igikorwa cyabaye kuri wa gatandatu mu gace ka Americana, kitabirwa n'umuyobozi w'umujyi wa Louisville bwana Greg Fisher, abahagarariye ibigo byita ku mpunzi bitandukanye, abakuru b'imiryango y'abimukira n'impunzi muri uyu mujyi ndetse n'abaturage b'ingeri zitandukanye, aho bitabiraga igikorwa cyo gukingiza bafata doze ya mbere urukingo rwa coronavirus rwakozwe mu bwoko rwa Moderna rwakorewe muri kaminuza ya Cambridge. Ni mu mugambi wiswe Vax ugamije gusanga no kwegereza abaturage inkingo aho batuye mu rwego rwo korohereza abadashoboye kugera ku bigo ndetse n'ibitaro byemerewe gutanga izi nkingo. Bamwe mu bafashe urukingo bavuga ko bishimiye kugira uruhare mu kurwanya ikwirakwira ry'ubu bwandu bwa COVID-19, ngo kwikingiza bizabarinda ndetse birinde imiryango yabo batebagiwe n'igihugu muri rusange. Kuko ababwiye urukingo ruto kimwe n'izindi nkingo zose, ruto kimwe n'izindi nkingo twagiye duterwa n'igihe twaje no tuza muri Amerika twateye urukingo, kandi ntizaza umuntu gukora ibyo ategerezwa gukora. Ndagira ngo nawe bamaze kumutera ubu nyine arumva nta kibazo gifite, nta kintu na kimwe, nta kibazo. Ari n'undi mugabo mvuganye nawe Pasiteri Bowazi, bamaze kumutera ambwira ko agiye no mu kazi, ubu ngubu yagiye mu kazi bamaze kumutera. Urumva rero ariho ikintu cy'imyumvire gusa itari idasobanutse, cyane cyane kuko abantu bacu bakunda ibintu byo guhata, ariko ubundi bakagombye kwemera bose bakaza bagafata urukingo. Ubundi no kwemera itegeko ry'igihugu ni ingenzi, igihe mpamvu muri mu gihugu ugendera ku mategeko ni ingenzi. N'aba bafite ubwoba bw'urukingo nta kibazo gutera, none se singaho ndi buzima, nta kibazo mfite. N'umaze gutera ubu nyine ni muzima, n'abandi bamaze gutera ubu nyine ni bazima. Hategekimana Guido ahagarariye umuryango w'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda mu mujyi wa Louisville, yemeza ko kwikingiza ari byiza, ariko yongera ko hari abagitinya kwikingiza ahanini baterwa no kudahabwa amakuru ahagije ku nkingo za COVID-19, ariko abashishikariza kwikingiza kuko ari bwo buryo bworoshye buzahashya iki cyorezo. Umubishije hari ikibazo byamuteye, ikibazo icyo wabwira bakangurira abandi bataraza. Nibaza ko nababwira yuko baza bakaruterwa kuko nta kibazo bitera na gitoya, nta n'icyo nabaye, ibintu byoroshye cyane nk'ibisanzwe. Ikindi baze baterwe kuko nibwo buryo bwonyine bwo kubungabunga ubuzima bwacu. Urakoze cyane. Umuyobozi w'umujyi wa Louisville bwana Greg Fisher avuga ko hamaze gukorwa akazi gakomeye, ariko ashimangira ko hakiri imbogamizi ku baturage kutabona amakuru ahagije ku mikorere y'inkingo za COVID-19, aribyo bidindiza ubwitabire bwabo. Fisher akomeza avuga ko hakeneye gushyira imbaraga mu bukangurambaga buzafasha kuzamura imyumvire ya benshi ku rukingo rwa COVID-19, maze yizeza inkunga ya leta mu buryo bushoboka bwo kugira ngo iki cyorezo kiranduke mu mujyi ayobora. Kandi ashimira abakomeje kugira uruhare mu gikorwa cyo gukingirwa, harimo abaganga, abaforomo ndetse n'amatora atandukanye, ndetse n'imiryango yose ikomeje gukangurira abantu kwikingiza. Dukeneye buri muntu wese ko yakingirwa, kuko bizafasha abantu kuba bazima n'imiryango yabo ibe mizima. Hanyuma ibyo byose bizaduhesha kugera ku rugero rw'aho twifuza kugera muri uyu mujyi, aho tuzabasha gutuma virusi igenda burundu. So igikorwa nk'iki ni igikorwa cy'ingirakamaro.
Kugeza ubu abantu 615 nibo bamaze kwikingiza coronavirus uhereye mu kwezi kwa 12 umwaka ushize. 44% muri bo bamaze gufata doze ya mbere urukingo, 31% nibo bamaze gufata doze ya kabiri, ari nayo ikeneye kugira ngo ube wikingije coronavirus. Abimukira n'impunzi batuye mu mujyi wa Louisville bishimiye gufata doze ya mbere y'urukingo rwa COVID-19. Mu gikorwa cyo gukingira COVID-19 cyateguwe n'ubuyobozi bw'umujyi wa Louisville bufatanije n'ibiro bishinzwe guhuza ibigo by'ubucuruzi, amadini ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta, harimo n'iyakira abimukira n'impunzi muri uyu mujyi. Rahayi, umurundi utuye mu mujyi wa Louisville, ni umwe mu bafashe urukingo kandi ishimira kugira uruhare nk'umukangurambaga ukorerabushake. Nawe ashishikariza abantu by'umwihariko abakomoka muri Afurika y'Iburasirazuba gufata uru rukingo rwa COVID-19. Rwose uravye ino ngwara ngene yateye, mbona twafashanya nk'umuryango Abarundi, Abanyarwanda, Abatanzania n'Abakongomani baba muri iki gisagara bagafata urwo rukingo, kubera urwo rukingo rukingira bene wabo, rugakingira familia zabo, kandi rugakingira na community yacu tubamwe. Ubwo rero ni byiza gufata urwo rukingo. Kuki wowe wafashe iya mbere cyangwa se intambwe yo kuba wavuga ati reka ndinde umuryango wanjye nikingiza, kubera iki? Ni ikintu gikomeye. Urumva nk'umuntu ugomba ko umuryango wawe uzobaho kandi ubaho ufise ubuzima bwiza, ugatera imbere. Ubwo tubonye kino kiza cya COVID cyateye isi yose, tukumva yuko vaccine cyangwa igikingo cyabonekanye, ni byiza gutangura kwereka umuryango na community yose tubamwo, tukabereka yuko ko ari ikintu cyiza cyo gufata cyofasha imiryango yacu n'imiryango y'abandi. Hari abafite amakuru atari yo ku rukingo rwa COVID, abenshi batinya kurufata bitewe n'amakuru make barufiteho, bavuga ati amaraso aravura, umuntu yapfa cyangwa se agakuramo izindi ndwara. Ni iki wababwira kugira ngo noneho nabo batinyuke kuza gufata urukingo, by'umwihariko abantu baturuka mu karere k'ibiyaga bigari, ndavuga Abarundi, Abanyarwanda, Tanzania ndetse n'Abanyakenya ndetse n'Abaganda? Nababwira kabisa bakaraba neza, bagasoma neza z'ya mpapuro, kubera zirerekana zikavuga yuko urukingo rwapimwe rumeze neza, narufashe kandi raheze igihe ndarufashe. Hari ingaruka wagize? Nta ngaruka kabisa nagize, novuga ngo irahambaye rwose yo gutuma ngo ubundi muntu ntarufate. Je nabaha gusa intuzeye, nababwira murabe ubuzima bwanyu, ubuzima bw'abana banyu n'ubuzima bw'ahantu mubaye, kugira ngo buze bugende neza. Mufatire runo rukingo, ni rwiza kandi gufasha rwose mufate. Ndagushimiye nanjye rwose, murakoze. Mubishimiye kwikingiza kandi bamara impungenge abatarashira amakenga ku nkingo za COVID-19 ni abakomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bemeza ko urukingo ntacyo rutwaye kandi ko kwikingiza bizabafasha gukora ingendo zijya hanze y'igihugu batikanga ko bashobora kwandura COVID-19 cyangwa ngo ibazahaze mu gihe bayanduye. Kwanza nashukuru sana kwa mahojiano kama haya. Mimi nimependa mimi mwenyewe kuja hapa kwenye chanzo, sababu ni kitu kizuri sana, sababu sitasafiri, sitaenda nchi kama sijachoma hii chanzo, na ni kitu kizuri sana, na ningependelea watu wengi waje kwa kuchoma. Sio haiui, haifanyi nini, hatujaona wenye wamechoma eti wamekufa. Nakaribisha watu wote waje wachome. Nasikia waoga kwa sababu sijaona ule mtu ambaye amechomwa sindano akajulikana kitu. Kwa hiyo siwezi nikaogopa na kitu chochote. Ndio kwa maana mimi mwenyewe nimejitolea, nikaona mimi mwenyewe nje nijaribu, ikiniletea mimi matatizo hapo ndio naweza nikakumbana kitu tofauti na hiyo siwezi nikakubali. Umuhuzabikorwa mu gikorwa cyo gukingira muri rusange cyabereye Amerikana Bwana Brad Swift ashishikariza abantu gufata urukingo
abamara impungenge ko Moderna ndetse na Pfizer ubushakashatsi bugaragaza ko nta kibazo zitera ku bazifashe, ariko ko bagomba gukomeza kwambara mask neza mu gihe kizagenwa na leta, kabone nubwo waba warafashe inkingo zombi. Yego nibyo, nanjye ndacyambara agapfukamunwa kandi hashize ukwezi kose nkingiwe. Agapfukamunwa karacyaza imbere y'urukingo kugeza igihe urukingo ruzatanga ubudahangarwa muri rubanda. Ibyo ntibigerwaho, ndahamya ko agapfukamunwa kazakurwaho. Ndagusabye rero, igihe uzaza kwikingiza uzaze wambaye agapfukamunwa. Ndizera ko mwumvise ko Johnson yahagaritswe. Hano rero hari gutangirwa urukingo rwa Moderna. Nanjye nararufashe. Moderna natewe inshinge ebyiri. Nta bimenyetso by'uburwayi nigeze ngaragaza. Nababwira ko bamwe mu bantu banjye nka papa nawe yashidikanyaga gufata urukingo, ariko igihe yarufatiye nta kibazo yagize. Ibirenze ibyo kandi mu bantu nzi bakingiwe nta n'umwe wigeze ugira ikibazo. Nkaba mbashishikariza gufata urukingo. Ubushakashatsi bukorwa n'ibigo byita ku buzima ndetse n'ibigo byita ku ndwara zandura bugaragaza ko ari Moderna na Pfizer nta rutera kuvura kw'amaraso. Ibyagaragaye kuri Johnson ubu biri gukorwaho ubushakashatsi. Twizera ko bizagarukana ibisubizo byiza. Uretse ko kuvura kw'amaraso nanone biba biri ku rugero rwo hasi cyane. Your DNA is okay, so please come get the vaccine. We'll be here May 8th, and hopefully some more Saturdays after that. So come please see. Nta rukingo ruhindura uturemangingo turanga umuntu cyangwa se DNA nkurikije ubushakashatsi nakoze. DNA nta kibazo. Tuzaba duhari tariki 8 z'ukwezi kwa gatanu. Tuzaba dufite abasemuzi mu ndimi zitandukanye kandi dukunda cyane avuga Ikinyarwanda. Ndabasabye muzaze kwikingiza. Uhagarariye imiryango yakira abimukira n'impunzi muri mujyi wa Louisville, Nassim Sabine, avuga ko yishimira impunzi nazo avuga ko yishimira impunzi kuko zimaze gusobanukirwa n'akamaro ko kwikingiza, ariko avuga ko hakiri imbogamizi ku rurimi cyane ko Icyongereza kitari mu rurimi rwa mbere bavuga. Gusa Sabine avuga ko biyemeje kwegereza impunzi amakuru yose ashoboka yazifasha gusobanukirwa n'icyorezo ndetse bazishira mu rurimi bumva. Intego yacu muri iyi minsi ni ukwegereza inkingo impunzi zose zatujwe mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko imyinshi yagize ibibazo by'ubuzima muri iyi minsi. Kugeza ubu tubarura impunzi miliyoni 40 zatujwe hano muri iki gihugu. Izi zose zifite imico n'indimi zitandukanye, ariko abenshi muri bo ntibabasha gusobanukirwa n'amakuru atangwa ku nkingo za coronavirus kuko atangwa mu rurimi batumva. Tukaba dukora ibishoboka byose kugira ngo impunzi zibone inyandiko ndetse n'amakuru ajyanye kuri coronavirus mu rurimi buri wese yumva. Reka dukomereza amakuru yacu muri siporo n'imyidagaduro. Irushanwa ngarukamwaka ry'amafarashi rihuruza imbaga y'Abanyamerika ribera muri Kentucky ryagarutse. Ni irushanwa ngarukamwaka ryiswe Kentucky Derby cyangwa se iminota 2 yihuse, cyangwa nanone irushanwa rya rose kubera igishura gikozwe mu ibara rya rose cyambikwa waryegukanye. Ni irushanwa ryitabirwa ku nshuro y'147 ryatangiwe na Colonel Lewis Clark mu mwaka w'igihumbi 1875, rikaba rifite inkomoko mu Bwongereza kuko Bwana Clark yaritangiye nyuma yo gukora urugendo mu gihugu cy'Ubwongereza ahaberaga amarushanwa y'amafarashi. Iri siganwa riba kuwa gatandatu wa mbere w'ukwezi kwa gatanu
buri mwaka, nubwo umwaka ushize rititabiriwe ahanini bitewe n'icyorezo cya coronavirus, rikaba ryaritabiriwe mu kwezi kwa 9 kuba mu kwezi kwa 5. Ifarashi isiganwa igomba kuba ari intoranwa inyembaraga yatojwe kwiruka kandi itari munsi y'imyaka 3 y'ubukure. Ni irushanwa kandi ryitabirwa n'amafarashi 20 asiganwa ku burebure bw'ibirometero 2 mu gihe cy'iminota 2. Ifarashi yiswe Secretariat ni imwe yabayeho mu mwaka w'1970 kugeza mu 1989. Niyo ifite agahigo ko gutsindira irushanwa mu gihe gito kuko yakoresheje umunota umwe amasegonda 59 n'ibice 4 mu mwaka w'1973 maze yegukana akayabo ka $1,400,000 by'amadolari y'amanyamerika. Mu gihe George Edward Arcaro uzwi nka Eddie Arcaro wavukiye Cincinnati, Ohio, na William Hockett Jr. wo muri leta ya Pennsylvania aribo bamaze guca agahigo ko gutwara irushanwa ku nshuro 5 kuko baritwaye inshuro 5 bose. Iri rushanwa ry'umwaka ushize ryatwawe n'ifarashi yitwa Authentic, yari itwawe na John Velasquez, naho aho yakoresheje iminota 2 amasegonda 0 n'ibice 61. Abazitabira irushanwa rya Kentucky Derby ndabifurije kuryoherwa kandi mugomba kwirinda coronavirus. Amakuru y'uyu munsi tuyasoreze mu matangazo atangwa n'ibigo byakira bimukira n'impunzi hano mu mujyi wa Louisville, aho ikigo KLM cyangwa se Kentucky Refugee Ministry imenyesha abantu ko yatangiye kwakira bifuza gukora ibizamini bisaba ubwene gihugu. Ni mu gihe kandi ikigo cyakira impunzi cya Gatolika kimenyesha ababyeyi babyifuza ko cyatangiye kwandika abana bitegeye gutangira ishuri bagomba kuba ari hagati y'imyaka 3 ndetse 4. Ndagushimiye kandi nkwifurije ibihe byiza aho twabanye kuri C4 TV. Indi sango y'amakuru nakagaruka, reka ngusabe gukora subscribe maze ujye ubona amakuru ku buryo bukoroheye. Ngewe yakugezaho nitwa Fati James. Now